mun rang tranga INP mezo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule okas ninga ni ania tun tum chu kan zoram chanchin han hlam chia hlekin kan u nau te chen na Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear ho le don nia min dat ral tlan te zinga nu pakhat lo kir le chu a lo kir le nuwa a ina thia mu ania covid wanga ni theyangem tia anan test chu alo positive ngei ni in min dat lam chuan an soi henu hi nimin pi okas ni thum tu daruk le chan ve khan ama chen na ina alo boralani tun ma po in alo hrisel lo viau nia soyani a chau tu lamaral tlan ni in okas ni khan alo let le a okas ni thum khan a boralani min dat lamaral tlan te hi sipai hlawa an tlan na lama covid an kai nuwa lang ti a hlo om ta hleya ral tlan te din mun hi a thalo tak zetani nimin okas nili chhun khan moon state ta thung township huam chunga sipai terrorist te le KNU KNLA te nasatakin an inkap le a sipai terrorist lam hi mi zani le somnga aya tlem lo an thingei ni in Irrawaddy News chuan a soya sipai council lam brigade 99 noya battalion te chu ta thung township nana to khodaya nimin tu khan KNU te chuan an lo changa indona chuak ta ni sipai zani somnga chuang an thi ba ka za chuang zet chuan an uniform hlipin an tlan che hlom ti KNLA lam chanchin hrechiang deuh te chuan an soibok nimin tu daria ta tanga chhun lai dar som pani thlengvel khan anin ka pani sipai lam hi an thok rip boka anan in ka an chana chiat jok le ta ka wang hian thi an tam hle maya KNU lam hian ral thuam engemaw zatan lak sak bok ati zia thei khop mai tin sian state le kaya state in rina lam phe khung township huam chunga B2 khwale khuparatong inkara sipai vei wak tele karen ni army KA le KNDF te in kop chu nimin chonudar ni le minute somli panga vel khan an lo in kap ve boka sipai terrorist lammi pathuman thi ni in karen ni lam chuan an soibok sipai council terrorist brigade 66 noya sipai zale somni zet chuan fruso khopui khothlang lama nam sipai ka tumin an vapana konglaka annin an lo lambuna anin kap ta ni KNDF laminan soidan chuan hetia anin ka nu hian sipai council lam chuan demosu khopui le yat khu khwa ate sipai anin chopbel ta zela indona liana chuak le mai thei ni na lang sian state marlama po nam sipai te an che thle boke sian state marlam kot khai khopuya tanga mel sari vela om hunong kho che vel national highway a nimin okas nili chonudar khat vel khan KIA sipai te chuan sipai council terrorist an lo lambun vele a bom nen an lo be boka sipai council lam pasari an thia som pani in hliam an tuar ni in an soi national highway a hian sipai council terrorist tele nam sipai heng KIA TNLA MNDAA tiang chi ho hi anin do ngun hle ni Phakan township chunga kan si kho che vela vei wak sipai council terrorist tele KIA sipai te nimin tlai dar li vel khanan in do nia soyani boka KIA te hian sipai vei wakin an naya wangin an kap masa nia soyani he in do na chanchinero chiang takin an la soi theilova tunla hian sipai council lampo in bei puyan thak le deuh boka kachin state chung muntin maya anin kap le deuh reng mai ni indona hian sipai lam hian civil mi te hi an muhel deuh tlat thina civil mi te chen na hi an ren lo thei viau mai civil mi te chung an nun ron zia chu soitam ngai lovin thil thleng omna pianga kan soi deuh zel thina tunlaya kachin state lama anin dona po hian sipai lam hian ral thuam lian an mang thina heng an ral thuam lian te hian civil mi te chen na adeng fo maya apoi thei khop mai wain mo khopuya sipai council terrorist te pon ral thuam lian an manawangin thingtlang khothum lai mai chu ral thuam lian in atlak ni in an soi
okas ninga tukin lam thleng khan ral thuam lianin civil mi te omna lam hoinan lakap fowa tukina ringot po voisom ni chuangan kap ni in kachin lam chuan an soyani arhan pa a indo na lem lo po hian zantin mai ral thuam lian an kap dup reng mai ni in an soi soito ang khan rampum huwa pa indo na d-day hi athleng nai to ani mel view maya nimin po khan ramri khoi molaya training vakal mek paku pdf te zinga pakhat chuan heni hi athleng nai to hle ni in rfa ne na soi vele a thuriat ruk an nei nge moni don ni doomsday hi a hlato lo view mai thayani KNU Brigade 5 in July thachunga an din mun an soito a nimin lam khan KNU Brigade 1 lam chuan July thachunga an din mun tlang pui an soi vele a thakhat chungin sipai council terrorist te ne na indo na hi voisom ni le pahni an machona sipai lam somnga le pathum aya tlem lawan thi ni in an soi sipai somnga le pathum an thi ba ka somthum le pakwa in hliam an tuar boka kayen lam chanchin bu saluin press chuan hei hi nimin khan a soyani indo na lama tanga chanchin an report na KNU sipai pakhatin nun na chan ve boka sipai council lam pakhatin ral thuam hlipin a in surrender bok silai pahni an chu sak ba ka motor pahni an ti chiat sak bokani hei hi brigade 1 te malak na chawania brigade 5 malak na kan soito a brigade dang te hi chuan indo na an ma chon tlem dewaniang an din mun an report vezel tura ngayela Karen National Union KNU noya nam sipai te hi brigade pasaria anin thena battalion som paruk an omani tunlai nam sipai te ne na sipai terrorist te indo na nam sipai lam chan a tha a muntin maya sipai an thitloi zai zui mai ni thunei na pong lak tu State Administrative Council chairman le mania prime minister in vuah chop minong lain chuan okas ni khat khan ramme pui ma a thua soi khania a thu soya a soitel sang ni le som ni le pathum kuma general election kan buat sayang ati chu Myanmar political party te naw deu USDP te po telin party som ni le pariat te chuan tha an ti thu an thlop tlat thu an lo soi vea signature ten pehlomani chung party som ni le pariat te chuan thu chua siamin administrative council in ram chunga remna le mon na a om theina tura a malak na chu an thlop ti te ministry a sik soida na po tha an ti thu te an soya 10 July ni som ni le pakonia UN Security Council in abuat sai video conference manga Myanmar tual chung boy na chungchang soi ho na Myanmar Crisis Conflict and COVID Asia meeting a exile government NUGIO no susana hla suiba ka CDM azoma wanga Myanmar ambassador to UN na tanga banta chomu tun atel vele tazel chu an ngai thiam lo thu le atel ve tulan ti lo thu an tar lang bok heng party check nok te mania palai pakhat ma in thlang king hlei theilo rualin sipai council an bor vele a heng ho hian sipai council lam chan hi engemaw chen chu ati chak pha ve theya thila boi thlak ve deuh mai theyani Myanmar atanga UN palai ni mek u chomu tun chuan tun nai khan vona atuk ni in nimin khan VOA chuan soya hetia vona ato ta ka wangin US sarkar point security a uluk le zual hle ni in a soibok chanchin chiang takinan soi thadu lova FBI lam an piak po tum po in an soi thadu lawani ome tin US defense lam point thudang engma soyen tum lo bok sipayin thu nei na pong lak ma a UN palai lo ni sa u chomu tun hi UN palaya a om chhun zo mangnge sipai council lam palai na na a chokang ti chu mathla maya khian UN in a rel feldon chu ni maya mathla September thla khi Myanmar tan chu na poimo le hle don ani sipai council tui noi long chu chan om lovin apil tawang wang mai Myanmar army engineer te chuan Russia thiam na mangin tui noi long an siam vea a mingatan tura suiman antia tura suiman an ti na chan hi kan relem lova
Utura Suiman hi politician Myanmar lower house santi mai pitu hlot doa an speaker lo ni thina niya sang ni le som pakhat January tha atanga sang ni le som paruk January ni som ni le pakothleng house speaker na lo thokani ama ming choi nan tui noi long hi tura Suiman an ti ni nge yang chuan tui noi long chu okas nili nimin tlai khan ro pui tak main anan loma tuipuya anan chua ta a ngawok manan chua le ang mai mu le tur le biak po tur om lovin alilu tawang wang mai ani nuam singkho atiniang tura Suiman hi Myanmar Navy engineer ten Russia siam tui noi long Oscar 2 design ena an siam ania indona atana man tur chi ni nuclear power mangchi SSGN ani vele ngala nimin khan tura Suiman hi alom na le hon na program Myanmar Navy mun pui Tanlin Navy base an manga an programa chuan Myanmar Army ho tulok tak tak Myanmar Army Commander in Chief General Min Aung Hlaing te Transportation and Communication Minister General Tin Aung San te Navy lama Commander in Chief Lieutenant General Miu Aung te Van Sang lama an Commander in Chief Lieutenant General Mong Mong Cho te an telani tura Suiman tui noi long lom na an nei zo nu chuan tui noya an zulilu tir chinta a mase minute somthum nuwa po ron lang chuak tur le biak po thei po ni lovin buara chechia an soyang mai apil bauta wang maya Russia UK US tiang lama aral tlan bauta ngal nge moni don ni achan chin an thezui mai talo tura Suiman tui noi longa hian Navy Lieutenant Colonel kan tu san te Major Tu Tet Tun te Captain Chian Min te Captain Sit 9 te Corporal Wilin le Lieutenant Moon Ta le Lieutenant Nui Nguyen Set Navy lama thok mi pasari lai an pilbawani chu chanchin kan riat nun bera khachuan tuin noi metar zat huma thuka an zong me kani aro pui vet khop maya US lam chu azuka phari don lo tok mai ole tuntuma Myanmar lam chanchin kan update thei khati zong kha lo ne le phot mai sela clear tu ten kan video atop thlenga min lo clear sak thina wangin in chunga kan lo me